Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sail Cholahil Choacue Quasquitzin, Ninkelak Ulbal Sahunchik Reheb Lekakangela in Solok Salisantilhu, La Isaralux Udyokin Chakuchwininkil Chiruli Hunk Amokain. Lish Holomil Ratsolbal Chiruli Kutana in Nashche, Schnaubal Ru li alal bech, Haan Schnaubal Ru li Chukwa bech. Sachishuni lishtzib manaqlishu liqwa Juan shtial shqesh kutbal chiqu aniz qaliqaqwa Jesús ut aniaqwi li Dios liqaqwa Jesús kishcholo baqwi ani liqaqwa Dios ut chanru manaqhoqial rilom chirish liqakolbal sashben li ruchichoch utoshi karan salihu Juan capítulo 1 versículo 18 nashcheji hukain li Dios ma khunsut ki ile krush ban anihaq liqahol bech khun chiribil Liki sut isik rikin li chukwa bech kol kut besin kre chiku. Arin yo chichebal ke chanru nakliqa kwa Jesús. Hun reheb lishk angel haan. Shkut besin kil chiku anit akal li Dios chukwa bech. Salihona nakliqa kwa Jesús kish chakra birib rikineb lish solom kish jeakwi ani liqa kwa Dios. Manak ani lish chukwa. Sa hun chikli atin. Liqaqwa Jesús kikulun shbanungil junk ángel kikulun chikuang sakayang jun poyenam jun qela o hoka gishche liqaqwa Jesús naqchishjuni likaru kishbanu shbanak haan lishtaqlankil salihu Juan capítulo 5 versículo 30 nashche la inmaka narunin banoi jun esquib ha yal chan runa kwabi nin raqok atin utlin raqba atin haan tik Shbanak inka ni sikli kwa lain ha ban li rahom likitaklang chakwe. Arin jojish kutbal chiku khon liqa kwa Jesús li jojish banungil chitik rulish chol lishkangel. Kishtiech kwi nak kitaklag chak shban li Dios chukwa bech. Resh choy bal shbanungil likangel sa shben li ruchi choja in chirish lishkol bal likwing. Abanan sa ibli takala inakatawah kwi nakliqa kwa Dios ha anak kwi na atinak chirish lischa bilal shbanu hom liqaqwa Jesús. Salihu Juan capítulo 5 versículo 36 ut 37 nashche. Shbanak lik angel yokin chishbanun kil na atinak chikwish ut nashche naklichuka bech kitaklang chakwe. Ut versículo 37. Ut lichuka bech likitaklang chakwe haanak kwi ki atinak chikwish. Haban la esh mahungwa hera bihom lishcha bishkush chimoko erilom ta chan runa ilok. Liqaqwa Jesús kishcholo arin chan runa qa li Dios chukwa bech haan li kitaklang chak resh sut qisingil kwichik likwing rikin li Dios reqa kolbal chiqajunilo. Aran salihu Juan capítulo 6 versículo 40 ut versículo 44 nashche. Shbanak haana in li rahom lin chukwa naqchalak ani taril ru liqahol bech ut tishbab kwang chu am chijunelik. Utla intin kwaklesichi yo sa roso hikeb likutan. Ma ani naruna chalk kwikin kwi ingak am ilchak shban li chukwa bech likitaklang chakwe. Utla intin kwaklesichi yo sa roso hikeb likutan. Arin yogo jishkebal retal chan runak li rahom li chukwa bech ha anak la atutla into kwang chihonelik. Takak ul lihonelik yu am sa ruq liqaqwa Dios. Abanan li khunelik chu ama in nakataw kakwi sa shkaba li Dios alal bech ha li ralal. Ha anashkechi shkwakle singil kujik chichocho li kamenak li shpaban rikin li shkam sa li shpaban rikin liqaqwa Jesús. Manak chokeh kwilao naksahun honal to kamk habanan maka atakakre shbanak nakanaw naktogwa kli kujik chichocho utqechani li khunelik chu am kwi nakto kamk show papan chiru liqaqwa. Aran salihu Juan capítulo 7 versículo 16 nashche. Kicha okli Jesús ut kishche reheb. Lik arunin kutlain mokokweta reban likitaklang chakwe. Arin yoko rilbal khunzut kuchik chanru nakliqaqwa Jesús yo chishkutbal chiku manak yo chishchebal nak moko nashtakla tarib shkhunes chishkhuni likishbanu kishbanu shbanak haan taklam bil ut chirisha in yoko chi atinak chiruli shaman hain narak binashche nakhokali kishbanu shbanak haan li taklam bil kuichak khokali kishche shbanak haan li kitaklak kui ut sashkaba naklaat utlain
Takapa re liqaqwa Jesús yoko akquishpa bankil liqaqwa Dios. Shbana qaan li taqrambil chaq shban liqaqwa Dios. Chishkhuni lik angelain ki ushmank sa kabalat utsen kabalain. Sa shkabahun lish nimal rahom li Dios sa shben li ruchichoch manak chirish li queen ut li ishq. Rerah nakinga to sach chikhungwa kil. Nakanaw nakasahun kutanda kwang hun li honal parkwi tish sach ruchishkhunil li arukwang li hokyalinga ashpapan taraqe qahkwi chikhungwa kil. Habanan anarah nak rubelahain narah qakolbal utyochish yechinkil qakolbal. Khunilik yochi qabukbal renak toshik to suqi kuchikrikin renak sahun kutan ingajik taqakul li tohpamak. Taqe chaniban li khunilik yuam li nashyechi ire chishkhunilep li nikerah babankre. Chishkhunili esilalain nash nukhobresili qam nashke qoybinyom nashke qakakwilal. Ut chishkhunila inta shaqchiten anqaqwiqe chiruli kutanain chishtaw bale qametsew chi ingata shaqchi chinak li qachol ingata shaqch kana mangil naq li qaqaushta shik sahun chikli ka ushekh link arah ka kulub shbanun gil khoralash ka kholi qaqwa Dios shbana qa anarah naq taqajal qaqe relik chikal kwan kli railal kwan li chahkilal kwan chishkhuni lik aru inka usash bena ruji chochain habanan khun li qabuqbal nashkeli qaqwa han kwan khunelik rikin renak haan li taj ilong qe sa li khung chichahkilal li naqanumsi manaqsalishi kalru e parkwino konumek rikinaan taqachapqi Nimbantiu shahkwe akwela at naqshinago chbeni chiru li khun kamuka insa li qaqangel solok sa lisantil hu la isa la lux utning ela oqbal renaq tinago chbeni sa khunchik li qaqangel